Isilindo Kuhle Special School nglesinye setikolwa letingu-18 letibuke bantfwana labaphila nekukhubateka eMpumalanga. Kanti-ke lesikolo siphatsa bantfwana labangetulu kwama200 labadzinga kunakekelwa kakhulu. Nanobe nje leligama lelesikolo alichaza ukuthi kulenzelwe lokuhle, kodwa akukho lokutheni lokungathi kuhle ngalesikolo. Takhiwo talesikolo atikho esimeni lesikahle, kanti-ke netinsita tekufundza nekufundzisa tiyashoda kulesikolo. Lesikolo uma sisibuka sibatali basesilindo kuhle asikho sesimeni se-special school. Sinetidzingo letiningi ku-special school sasesilindo kuhle. The ablution facility itself is not working properly. There's no water, showers are not running, toilets are not running, the drainage system is a problem as well. Litiko letemfundvo eMpumalanga lithi lenta konke lokusemandleni kulungisa letinkinga. As a department, we are aware of the infrastructure challenges at Lindo Kuhle Special School, and we have since made provisions for proper ablution facilities in the 2023-2024 financial year. We are currently in the process of doing a site handover to a contractor who will begin to conduct renovations at the school. We have also started a process for planning and design for 12 additional classrooms for learners with special needs. Kanti-ke kusenjalo batali bemengalelithi batawubamba umshuco ngalwesihlanu kute bafake ingcindzetelo kulelitiko letemfundvo kutsi lilungise masinyane letinkinga letibukene nalesikolo. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela eMangweni endzaweni yaseNkomazi eMpumalanga.